znači Ma će li? Stvar dobro kako da učinu to. Napića ja sam se ne godinu. Evo, ovo 12, to je 12. A je,
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول
الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
الحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا أتمم لنا
بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى وصدق الله العظيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال صدق الله العظيم. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي
إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. Neka Allah nagradi hafize što nam Kur'anom duše razgalače. Kur'an je أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تبعنا إثر من سميته في الأزل بمحمد وأحمد عليه السلام في أصدق المقال وأيدته بالنبوة والرسالة ومليته بالفضل والكمال وهو على كل خير دال يا مفرج البال ويا كثير النوال ويا ذا الجلال والجمال. اللهم اجعلنا خادمين بخدمة القرآن والمتمسكين بعروة القرآن والمتكرمين بكرامة القرآن والمتشرفين بشرافة القرآن بحرمة الرسول الأمين الذي أنزل عليه الروح الأمين بالكتاب الكريم المبين وأبقيت شريعته إلى يوم الميزان. اللهم اجعل القرآن لنا تاجا على رؤوسنا ودافعا عنا لكل بؤوسنا وشفعه اللهم في مغفرة ذنوبنا واستدار عيوبنا وانفراح قلوبنا. إلهي نحن عبادك العاجزون اجتمعنا في هذا الجامع الشريف ومعبد المنيف لنرجوك اللهم أن تبلغ الثواب الحاصل من حفظ هذا الحافظ وجمعيتنا هذه أولا وبالذات إلى حبيبك الأكرم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم
بواسطة الملك الموكل لإخباره عن أحوال الأمم مع الصلوات والتسليمات منا عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه يا رب العالمين. ونرجوك اللهم أن تجعل هذا العبد رفت شاهنوش الحافظ المباني كلامك القديم حافظا لمعانيه ونكاته مع الذوق من لذاته يا كريم يا رحيم. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحسن أعمالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا وبلغ أمورنا خيارنا ولا تبلغ أمورنا شرارنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وكن لنا ولا تكن علينا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا واجعل أهله من المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين يوم يقوم الحساب. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kao posebno drag musafir, među nama je danas i uvaženi reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, dr. Husein Efendija Kavazović. Molimo ga da nam se obrati prigodnom besedom i da na kraju uruči diplomu našem novom hafizu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Poštovana braćo, drage sestre, drage majke, poštovani muftija Mehmed Efendija, Hasan Efendija, naši uvaženi hafizi, poštovani muderisi, direktora medrese, dekana fakulteta, naši prijatelji imami. Dozvolite mi da u ime cijele islamske zajednice čestitam našem današnjem slavljeniku koji je, a to je bilo i logično, imajući u vidu da Efendiju poznajemo kao vrijedna insana, vrijedna pregaoca islamske zajednice, imama, muderisa, da mu čestitam na postignutom uspjehu, da sjede u balku česnih hafiza, onako kako je to Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i kazao, da su najveći slavljenici, najveći ljudi koji najveće počasti u njegovom umetu nose su čuvari časnog Kur'ana. Naravno, sjesti u ovu halku znači, braćo i sestre, dugi niz dana i noći odricanja, pregalaštva i rada, da bi se memorirao Kur'an, da bi se on u srcu zapisao, jer Kur'an je jedina knjiga koju Allah dželešanu spušta na srce ljudi. Ona je, dakle, njena hartija, ono na čemu se piše Kur'an,
nije hartija ova bijela koju mi vidimo. Srce je hartija Kur'ana. Oni koji i jedan ajet u svom srcu nose iz Kur'ana su hafizi Božje riječi. A sada možete, naravno, kao i ja, pred tim velikim čudom koje samo dragi Bog odabire neki od nas, zamisliti da je srce hafiza ona hartija na kojoj je Kur'an ispisan. Govori to o tvojoj knjizi, jer je to Božji govor, onako kako je dragi Bog i objavio svom miljeniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i naravno dao počast hafizima da ga nauče i da ga nose u svom životu. Ovo što je profesor i naš muftija Mehmed Budić kazao, to je velika čast i velika obaveza. To svaki hafiz zna. S tim se prvo suočio, tako kažemo, kada je krenuo na put da postane hafiz Kur'ana. Čestitam medresi, direktoru, čestitam kolegama, naravno, s kojima Rifet Efendija radi. Želim zamoliti dragog Boga da znanje koje on u sebi smiruje kao hafiz Kur'ana, kao doktor nauka, kao čovjek koji se dobro upoznao sa ovom Božjom knjigom, Kur'an i Kerimom, da od toga prije svega imaju koristi učenici medrese. On je njihov profesor, a više od toga svaki profesor je odgajatelj. Onaj koji odgaja, koji priprema, koji podiže, onaj koji pruža ruku, onaj koji bdije i dan i noć da se صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Braćo i sestre u Islamu, predstavlja mi čast i zadovoljstvo da vas danas mogu selamiti sa džennetskim pozdravom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu i izraziti najiskreniju dobrodošlicu našem Reisul Ulemi, doktoru Husein Efendi Kavazoviću, muftiji Bihaćkom, direktoru medresa, glavnim imamima, hafizima, imamima, vama džematlijama, rodbini i prijateljima našeg hafiza, doktora Rifeta Šahinovića, kojime danas učimo hafizsku dovu. Meni je čast i zadovoljstvo da je ovaj džemat Gnjilavac domaćin ove velike svečanosti i uistinu želim da se lijepo i ugodno osjećate i da uživate u lijepim glasu naših hafiza i da uživate u hurmetu Kur'ana i Kerima. Selam alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh. Braćo i sestre, čovjeka nije lako podići. Vjerovatno najteže u životu s čime se svi suočavamo, a to vidimo kroz naše roditeljske obaveze, majke, oca, djeda, nene. Najteže je podići čovjeka, uspraviti ga, odgojiti ga, učiniti ga korisnim za svoju porodicu, za svoju zajednicu, za svoj narod, za svoj ummet. Jer danas sam imao priliku posjetiti Mekter u Stijeni, o tome je Hafiz ovdje već govorio. Pred vama je 60 djece koji stasavaju, sa njima je njihov imam, sa njima je džematski odbor,
sa njima su muslimani iz tog mjesta. I pitam sebe, posmatrajući tu djecu i posmatrajući tu džamiju, taj cijeli ambijent u kojem smo se našli danas, kao i ovo ovdje, čemu svjedočimo. Pitam se, dragi Bože, koliko je truda i odricanja, koliko je dobra u našem čovjeku, koliko je on opredijeljen za to dobro i spreman da žrtvuje, da prenese nur, Allahovo svjetlo na novu generaciju muslimana koja stasava i koja je povjerena u ruke roditelju prije svega, a onda i odgajatelju, imamu, učitelju, profesoru. Braćo i sestre, čovjek je čudo. Mi kažemo stvorenje kojeg je Allah odlikovao razumom, dao mu razum. Čovjek je sam po sebi, kao što i znamo to, iz Kur'ana, iz sunneta Allahovog poslanika. Koliko god mislimo da čovjeka poznajemo, čovjek je, zapamtite, Božja tajna. Nešto što stalno otkrivamo. Nešto s čime se stalno suočavamo. I kada imate dijete ispred sebe, i to je izazov svakog od nas koji rade sa djecom, svakog odgajatelja. Kad imate dijete ispred sebe, razmišljate o tome, prvo o njegovom stvaranju, kako ga je Allah sazdao, kako ga je Allah stvorio, kako se je zametno u utrobi majke koja ga nosila 9 mjeseci, kako ga je majka rodila, kako ga je donijela na ovaj svijet, kako ga je ona u svom krilu odnjihala, kako ga je ona uspravljala i kako ga je dovelo otac ili majka pred nas imame u Mekke. Da sada i mi utisnemo u njega one vrijednosti naše vjere, dini Islama, s kojima je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, braćo i sestre, došao i koje nam je prenio i ostavio amanet. Danas ovdje, evo, naravno, svjedočimo jednom velikom događaju, ali pitam sebe i vas, jesmo li svjesni tog procesa kroz kojeg smo prošli, kroz koji prolazimo? Jesmo li svjesni tih vrijednosti koje nosimo? Jesmo li svjesni da prema tim vrijednostima naše dini Islama s kojima je došao poslanik alejhi selam imamo velike odgovornosti i velike obaveze? To je nešto što će uvijek ostati zapitano u meni, vjerujem i u svakom od nas koji kažu La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Zbog toga, vama, braći i sestrama, muslimanima i muslimankama, želim na vas prenijeti tu odgovornost. Bog nam je podario djecu, podario nam porod. Mi smo, oni su emanet u naših rukama. Pozivam vas, da ne ostane ni jedno dijete da se ne suoči sa Allahovim svjetlom, njegovom riječju. Na nama je, ljudima, da im obezbijedimo mogućnost da imaju imama, da imaju mektebe, da imaju džamiju, da imaju ilmiha, da imaju Kur'an. Ali uputa je na Allahu dželešanu. Uputa nije na nama. Mi nikoga uputiti ne možemo. Možemo biti uzrokom da se svako suoči s Božjom riječju. Možemo i moramo biti uzrokom.
uputa je na dragom Bogu. Ne znam jesu li roditelji naših hafiza, a i našeg hafiza Rifeta, kad su ga rađali, kad su ga podizali, njihali, cijela njegova porodica, znali šta će biti sa njim. Vjerujem da nisu. I ne može to niko znati. Samo jedan. Onaj jedan, on samo zna. Kakav će biti naš početak i kakav će biti naš kraj. I tako je za svakog od nas. Svakog od nas ovdje koji sjedimo, isto pravilo važi. Samo Allah zna i naš početak i naš kraj. Zato vas molim. Nema pojedinca koji može sve ove terete ponijeti. Budite svjesni zajednice muslimana. Budite svjesni vaše pripadnosti džematu, vaše pripadnosti zajednici, vaše pripadnosti umetu. Ovaj kraj ovdje Bosne je mnogo puta pokazao odlučnost i svijest o vrijednostima i naše vjere, i naše zajednice, i našeg naroda, i naše države. I nekako moram to kazati. Vjerovatno je to vaše iskušenje. Ne znam čime ste to iskušenje zaradili. Ne znam. Vjerovatno nikad neću saznati u svom životu. Ali Allah Đelešanu ukuša ovaj ovdje narod iz kušnje u kušnju. I ja vjerujem da je to iskušenje koje vi ovdje imate u krajini nešto najvrednije čega morate biti svjesni. Nešto najvrednije što imate čega morate biti svjesni. Nije mi lako kao već spremni gledati naravno i ovo čime se suočavamo ovdje i ove terete koje nosimo i sada i ova pandemija i ova naravno izbjeglička kriza. Nisu to lake stvari, ali na ispitu je uvijek naš insanijet, na ovaj i na onaj način. Dragi Bog uvijek kuša, njegove kušnje. Uvijek